Qancha mashina? 214 milyon 900 kan narxi. 900 ha. Ha. Hozirgi kunda naqd kredit bo'lib to'lash asosida asalab bo'ladi. Mashina pulni bo'lib to'laydi. O'zini pulni bo'lib to'laydi. Mashinamiz tayyor. Nalichida bor xolos sveti. 5 xil svet bo'ladi. Shu ko'rib turgan svetingiz qizil, ko'k, oq, qora seri svetlari nalichida bor. Zo'r. Hammaga assalomu alaykum. Xorazmdan kanal aziz kuzatuvchilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar, chaqqanmisizlar. Bugun sizlarga Cherry oilasini manzur bo'lgan Cherry Tiggo 2 Pro avtomobilni ko'rsatamiz. To'g'risi, Gentra'ni pulni почти bir xil. Hozir masalan, qora Gentra paketini 220-215 deb sotib o'tirib turayman. 214 million so'mga baland mashina sevadiganlar uchun menimcha zo'r variant. Hozir sizlar bilan birgalikda obzorni ko'ramiz, qulayliklarni ko'ramiz. Nav qulayliklari bor, motorini chek, o'zini chek, düzülüşini chek, hamma narsasini men bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Salomlashib bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum amma. Esa bir yandan başlasak ağa, birinchi ishi deshan, ya'ni tashqi ko'rinishidan başlasak. Bo'ldi. Tashqi ko'rinishdan keladigan bo'lsak, birinchi ko'zimiz tushadigan narsa bu svet ledlari. Bu geçişte dum qo'shib qo'ysangiz kerak. Ben yuqori o'zi yonib yuradi. Shaxmat olib. Danli bilinisi pastda bo'ladi. Pоворotniki undan ham pastda bo'ladi. Ha, bu danli bilinisi shunda. Ha, danli bilinisi. Rombikli bo'ladi. Abrisovkalari yonboshlarına keladi. 5 ключевой достуp bor. Besh ключевой bormi bunda? Ha. Uzoqlashsangiz o'zingizlar, yaqinlashsangiz o'zi ochadi. Ha, pulta qarab. Pulta qarab. Masalan, ilishadizdan chiqsam o'zi ilib bosib o'zi ilib ochadi. Bakoylardan beklaydi o'zi. Bakoyna mingidi. Bakoyna mingidi. Zo'r. Salonga kelsak, salonda nima narsalar bor? Salonga keladigan bo'lsak, elektronik rul kelgan boshlaymiz. Salonda nima narsalar bor? Salonga keladigan bo'lsak, birinchi ko'zimiz tushadigan narsa rul, elektronik rul, ruloz qizadi. Rul qizadimi? Rul qizadi. Chat tarafda cruise control, o'ng tarafda multimedia uchun joy ajratilgan. Elektronik tablo, analogik tablo ikkisi bir. Masalan, balonni damini ko'rsangiz bo'ladi, расходni ko'rsangiz bo'ladi, temperatura, mashina ichidagi hamma narsani ko'rsatib beradi. Monitor 12 dimli, zadniya qo'yganda zadniy kameralar ko'rsatadi, polni. Ha, zadniy kamera ham bor shunda. Ena zadniy kamera. Patroniklar ham bor. Patroniklar ham bor shunda. Orqadan mi qur, oldindan bormi? Yo'q, orqada qur. Qur orqadan. Oldingi laboy, ikki bokoyi qizadi. Undan tashqari rul, oldingi sidinlari qizadi ikkisi. Ikkisi ham qizadi. Ikkisi ham qizadi. Keyin elektronik rushnoy. Avtohol. Svetofora borgan vaqtda o'zi to'xtab turadi. Gaz bosasiz, yana yurib ketaveradi. Multimedia uchun knopka. Ha, beda alohida knopkam bor ekan. Inverni o'zidan boshqasi bo'ladi, o'xshaydi. Bedan ham boshqasi bo'ladi, bedan ham boshqasi bo'ladi, ruldan ham boshqasi bo'ladi. Ha, zo'r ekan shu. Inban taraf masalan passajir yalnız o'zingiz ham qaysi o'ng'ayli bo'lsa, shuna qarab mana boshqarib ketaveradi. Chemur monitorlari CarPlay tushadi? CarPlay tushadi. Xolasangiz Bluetooth orqali daqsa bo'ladi, xolasangiz USB orqali daqsa bo'ladi. Inverni kabel bilan diqadi. Xolasa yana nimaning kichkina apparatlari bor, shundan qo'yadi. Shundan qo'yadi, joyda duradi. Ana keyin bu monitorlarimiz Pony, YouTube, hamma narsa Yandex Pandek hamma o'zini tushib, hamma o'zini ya'ni monitorning o'zidan boshqasi hozir. Monitorni necha dyuym dedingizmi? 12 dyuym. 12 dyuym o. Keyin klimat kontrolni boshqaradigan knopkalarimiz. Klimat kontrol bormi? Klimat kontroli bor o'zida. Sidina podogref. Ha, bunda ekan. Rul podogref, band tarafda bo'lsa, band tarafda orqa oynaniki, band tarafda old oynaniki. Podogreflarni ishlasangiz bo'ladi, konditsionerniki. Bu endi narsa aqir, ya'ni ligrovkasi, ligrovkasi. Bu gradusniki. Endi ko'rsatadi o'zi. Bu qaysi gradusniki? Masalan, sovuqda qo'yasizmi? Ha, klimat kontrolniki shunday. Kontrolniki. Ha, zo'r ekan, lekin 214 million so'm shuncha narsa. Bu tarafda olinki. Olinki men zo'r joyda akkuratni joylashtirib turadi ekan. Ha, keyin lyuk eng muhimi ko'p bizlar odamlar lyukka qiziqadigan. Lyukni bu tarafdan boshqarsangiz bo'ladi. Lyukandagi bunday chiqib turishi zo'r chiqib turadi ekan, zo'r beradi ekan. Lyukam bor o'zida. Chamgina lyuk. Rishakam zo'r ekan. Avtomat korobka. Ponni boshqa. Bu yerda 12 voltlik narsa bor. 12 voltlik sigaret chekadi. Bu endi nima uchun bu? Bu tog'dan tushacak vaqtda tormoz kalotkalarini o'zi boshqarib boradi. Ha, kalotcha ko'p xizmat ko'rsatadi, mana kursalar shunda. To'g'ri. Bezopaslik jihatdan ikki oldinda, ikki yon boshda airbaglari bor. Imbidan bor. Ha, sidinadan ham chiqadi. Zo'r. Tak, beda shuku bor bo'yna. Ha. Hamma bor, zo'r. Akkuratni. Keyin ağa rasxodini chiqaman o'zi motorini chek. Motorni keladigan bo'lsak, motorni bilasizmi? Motorni ko'rarkan so'ng motorni tutdim mashina. Motori bir turbina. 102 ot kuchi, MPI motor. Sharichi rasxodi 5,5, danliya 4,5. Aniq 5 neymi? Aniq. Konkret, satqadan olib tutmuşsun. Ha.
Nəşnəsə özü 3 porşun, yəni turbinası var, yardımçı. Turbinasını çəkdinizmi? Birlik turbina. Birlik turbo bolsa onda aytdınız, rasxod kam bolar özü. Buna Yəni- metan propan yetam. Aa, bizdən servisdə qoysanız garantiya buzulmaydı. Metan garan- desəz metan, propan desəz propan. Farkı Sıra özünüzdə qoydursa garantiyədən çıxmır. Garantiyədən Düz çıxmır. garantiyasını çəkənəmdir. 5 il 150 min kilometr. 150 kilometr indi bu garantiya deyəndə motor Ömrünüz axır. sistema- Motor, korobkasına 5 il, Ben xadoyuna 3 il, elektrotexnikasına 3 il. Ha, xada oynama əlaqədə garantiyası var. Ha. Hazır məsələn qanaqadır? Metanlı sıradamaz başqa da qoydurdu xada oynan garantiyası qalam çıx getan. İndi onu gəpləşib görəmiz. Şurada yeni vaxt yaplasın Ha. mənim oladı. Ana zor. Eğer garantiyadan çıxmıdan bolsa ayt çəkim. Hər kimin dəxil ku Ha. məsələn metanın özünün danış ustası boladı, işanın ustası boladı şöyle qoyduramandasa, mabada xada oy garantiyası çıxmıdan bolsa, xada oyun garantiyası zordan üstündəsə 3 il garantiyada tutulur. 3 il ama az нәрsə emas. Az нәрsə Maşın emas. yedəşinə qarab. İyi Diskələrdən- bağaz. Diskələri- Diskə 17-lik saka diskə ən əvvəl tərəfi 4 sam diskovoy tormoz boladı bu. Ha, 4 səmən. 4 sam o. 4 səm diskoy. 17-lik yumşaq Yəni balonladı. nələrin kubultların arkasına əmasdan. Hı. Şunda da zor. Bagaj arkasını svetan poşoyan. Arqasam uzun liniya olub yanadı. İmniliyi nə olmadan yüzünə. Uzun liniya olub yanadı. Bagajına gələn bolsaq, məsələn, trekkinlik 390 litr bolsa, bulanınki isə 420 litrini təşkil etər. Trikkeki nə olursun da o? Aa. Mənə bagaj. Metan desəz metan, propan desəz propan, propan desə teyinə qoyub bərədi, Zapas bagaja yanına. yoxalıb getməydi. Aa. Mənə. Üzəli metan qoğandan bir 65'likni şöyle dıksa 65'lik. Əməli bunlar rasxotu kəm ku 65'likdən biraz yürüyüb Yəni 90-lıq qoğallaba şəhər içində 300 kilometr yol örtürdü. Eğer şunda 90'lık koyacağınızda bir şaprap gələn taşın. Orasılardan başlayı. Ha. Şaprap Ondan. gələn. Ne? Bilirsiniz. Danlıya desə ondan Nazadni ötürü. kamerası ilə Zadni kamerası, zadni paktronikləri. elektronikləri. Bunları Bunları Nasıl? zadniyə vurğanda yana. zadnıysan. Ha. 2 qırağam yanam ya Aa, o iki nə qıraq. maşınlar oxşab kuru bir tərəf yanam. Zadni vurub görəmiz. İndiki ayrı maşınlarda koyun bir tərəf yanadı mı? Patroniklər həmin zor. 214 milyon, kaçta 215 milyon sonuna. Ne? Zor. Arkasından kaloncalar var yani hangi bunu? Ava. 4 dana kolonkası var. Paktroniklik şərt tutmuş. Ses çıktı patronikler. Şunda biz patronik zordan beri mesela zadnimde koca koklanızda Ha, arkasında Kamera, var ava. böyle yaz. etibarsız bolsanızlar Üzü maşının üzüsüləri aytıb duradı nav yapına süz bulan. Menin birlər lini olub yanadakən. Ha. Bir tonuz basqanda yana doksan. Tormoz baskanda yana. Akkurat yolu yanında. Geç də xüsura görsənədi. Tak, yenə nav nərsələri var buna bir. Arkalarım gen. Benzin bak 2 litr olar. Benzin bak 50 litraladı. 91. Çəlik benzin sanıldı. 91. Kuru 91 sanıldı. 91 92. En pəsi 91 Ha, sanıldı. en pəsi 91. Biz yəni 92-dən 91-imiz. Bunun raskotunu konkret 4,5 anıq mı var? Anıq. Ertən göreyim videonu görüp gelip alıp raskot köpəkəndə Yox, yengə yox. yapayım. Anıq. Heydə bir yerlər. 5 litr raskot bulsa lakin 50 Benzin metan də koymasanız desəm aram var. benzin Ha. edəcən izlənəm zor. İndi bizə benzin səlinərək ku. Şu anki adam ya propan ya Bunlar metan. lükünü açıp duruşuyla xoşa görsənib duradı. 5 xil sveti var dedi zaten. 5 xil. İçki svetləri var. Qızıl, gök, ağ, qara, keyin seri. Seri svet amma. Seri svetam. Nağd kredit, verlərin Nağd çıxıralı. kredit, bölüb töləş, əsasında ibartir, maşın bolsa hesablab ala verəmiz, farkı yox. Hə, bartera özünün maşını olsam ola verəsən. Aa, özünün maşın bolsam ala verəmiz. Ha, maşının arka qismi. Nə oturub görəyin. Arkasam geniş amma. Gen. Eldində ya oturdum gördüysə. Kiçikərək maşın görsənəsi mümkün. Deşanlar lakin salonlar mı nə bunun içələrdə kiçikləməz. Benim alal otursa bula deyən uzaq görəm, gitsə bula verədi o. Zor maşın. Yenə videonun davamında aytıb ötkənimizdin. Bezkulçoy dost işləş vəzifəsi kilit kisəzdə boladı. Yenə kilit kisəzdə salasız. Düşüb getdiniz məsələn. Uzaqlaşamız. Maşın ucu ilədir özün. No. Ha, ildə içində adam var. Ha, sinyal dəstəsəm işləb başlar. Bunu Öçürəmiz. sinyal istəsən mi? Sinyal dəstəsəm bu. Yine. Liç değil raskot ettirmeyin. Nasıl Yox, mı? magic airpod qoydurub oturmuşuz. Şuna tamam. İndi ağzı ilə açdıq ku, yenə iləmiz. İlədən knopkanı basıb duramız, öydə oturub maşını yakamız. Özü kondisionerini qoşub özü soğutub durad. Klimat kontrolü koyasınız. Aa. Liç raskot yok tam bunda. Aa. 10 müddətcə yanıb durad. Uç bak oylanan bəklək qoyda. Zadni kamerası üzündə. Həmmə nəfəs. Mecigarı üzündə. Xavfsızlıq üzündə. Sinyal sesi var. Qoca çixol, yumşaq balon. Heç Həm nəsənin ucuz rasxotu o. yox. Balon yumşaq axır. Alması Yumşaq. şərt emas. Yox, şərt emas. Yakılaşdırayın açıb verdi. Aa, yaxınlaşdırıb açıb bərə.
Zo'r ekan. Ana açıldı. Zo'r ekanlar yana. Gelib ko'ringlar buni. Ne? Majinni ichi yana bir marta ko'rsangiz. Belari eshiklari imberi ko'zam bunaqa. Koja. Kol tutadigan yerlari koja bo'ladi, depalari yumshoq plastik bo'ladi. Bellarang. Ava. Qirliq kamaydi. Bu yon tarafında bakoynilik olib ketishi. Ava. Bakoyni ilib atishi, galolotda doimiy davom funksiyasi. Bu ham man galyotrejim. Ava. Yamanda keyin. Keyin eğer mashin dam quyoshda ketadi-ku, Ava. eshikni beklatib turing, uni ham bu yo'li bor. To'rt oynasini ham ochadi. Aynan ham ochadi. Ha, pultning o'zida. Shamol aylanib. Shamol aylanib, normal mashina holatda yakasiz, tushadi. konditsioner ishlab, darrov sovutadi keyin. Mashina kerak bo'lgan hamma narsasi bor. Svetlar yana lit ekan. Farlar ham, Topilgan. svetlar ham, salonni ichi ham hamma Narsa- narsa led bo'ladi. Svet ham lit axir. Svet ham led. Ha. Bizakilar sariq lampochka O'zi yanib, o'zi o'chadi. Tunnelga kirgan vaqt o'zi yanadi. avtomatik oladi. Avtomatik, yo'q. Yaklovchi shart emas. Vaqti yo'q. Yomg'ir yog'sa o'zi artadi. Xullas biz sizlarga Cherry Tiggo 2 Pro avtomobilni qisqacha qilib ko'rsatdik. Agar avtomobil haqida yanada ko'proq, to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa yoki bo'lmasam avtomobil bilan bir yaqindan ko'rib, danishib, haydab ko'rib, test drive etsak bo'lsangiz, Cherry Xorazm avtosalonida kelasizlar, haydab ko'rsangiz bo'ladi. Olmasangiz ham o'zingiz uchun kelib haydab ko'rsangiz ham, haydab ko'rsangiz ham bo'ladi. Kelasizlar, haydaysilar. Vanna yo'nglar, banda yo'nglar, solishtiringlar. 215 million so'm yanchik mashina olsa bo'ladi, komfortni chek, bemalol olsa bo'ladi, lekin menimcha 215 million so'm baribir beyaxshina. Shuncha narsasi bor ekan. Endi undan ortiq narsa 215 million so'm menimcha topish qiyinroq. Pastda Cherry avtosalonlarining nomerlari chiqib turibdi. Bemalol chiqib, telefon urib, kelib qayt qilsangiz bo'ladi. Cherry avtosalonini manzilasi Taxta bozor yo'lida, O'pirg'ay ko'pirini yetmang, Glass Pro va Onkolda shuni ro'parasida Cherry avtosaloni turibdi. Shura kelib, bemalol Cherry 2 keyinchiklari 6, 7, 8. 8 Ularni chiqmadi qisqacha aytsak. Aha. Cherry 2 Pro'miz 214 900 videoning boshida aytib o'tdik. Arizo 6 Pro'larimiz 3 xil pozitsiyada bo'ladi. 240 million, 255 million, 280 million. Pozitsiyasına kadar. Pozitsiyasına kadar. 7 Pro'larimiz ham 311 million, 344 million, 365 million. 8 Pro'larimiz da 417 million, 480 milliondan bo'ladi. Ulan ham bölüp to'lashmanmi? Hamma narsasida bor. Bölüp to'lash, hammasida bor. Bemalol yana pastda telefon nomerlari chiqib turibdi. Telefoningizdan qaysi mashina sizlarga yoqsa, kimdir baland mashina yoqadi, kimdir sedan past mashina yoqadi. 6 tane sedan varianti, past varianti. 7-8 da endi crossover. Bularni obzordan chiqarganmiz. O'tib ko'rsangiz bo'ladi, kanalda turibdi. Agar bonuslarni ham aytib beramiz qo'ldan kelingcha. Bonuslar ham bor. Bonuslar ham bor. Kelsangiz, ular Cherry avtosalonida yangilik ko'p. Kelib, ko'ringlar, haydanglar, ish qilib bir mashina bo'lsangiz bir uzoqlarınızga yaqinlashadi, bir o'zingizga komfort bir his etasiz. Zamonaviy mashina. Zamonaviy mashina. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Qimmatli vaqtlaringizni ajratib, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga katta rahmat va yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasiz degan umidamiz. Hammaga rahmat, sog', omon bo'linglar.